Kɔte Keseɛ Nti. Kɔte Keseɛ Nti. Correct. Da kɔte a wɔn saa so ofui. Na kɔte nam ne tunu ma no pa wi ani anwubra. Na wɔtɔ kaa ma aberanteɛ. Toy state man. Abaya soma ne sɛ wɔn kɔ bro kyerɛ nkɔ yɛ adwuma no. Na ɔde ne boyfriend na ɛkɔ. Abusia mamenchi ona memo akwaba Emra Strong Media eso enra ena ye celebrate Mother's Day a chese ye nyina ye nim se Mother's Day de edura chese ema nyina wona wo wona enwo ye nyina akra no yetimi ewehye wo mu na Opambour the nation's prophet one eyiyi nipakuo bi afrim se wuti wudi wo register mu a wo Mother's Day no you hu frim wonka ho ti enra de Opambour de nan asifom eyiyi emanum bi efrem wona qualify say or celebrate Mother's Day anase ye wishi wo mu Mother's Day ebusua ye de ni nyina no ebebrew aha eye Strong Media me shall say obe share wa adwanfa video a o hwe hona wie so a wa share ama onua bi ensa atumi aka na maka wo say eye time heba make sure say eye malaria ana wanum na to a untumi enedi dia edura mekamfo ede ama no eye time heba make sure prof art enso ho say oya wo portrait ama wo na wo office ene wo fie ene bia ya hodo bi a pese wo paint no so no wa paint ama na bibia no etumi aye kama one numbers ena e wo screen no eso no enra Opambour ema yehunu se Mother's Day no enye obia ena e wo se ye celebrate no anase ye wish no Mother's Day na enipakuo bi de wayi o mafrim se Mother's Day no omunka ho abusua se enipakuo no enie anopai wonya mishra amen but we are minister wa Ghana na yo ba na wo kromfo a wonka e ma no ye di no ayi no we are MP na wo kromfo a wo wi a wo ma di sika si a wonka na na yima ensa se ni ate no wo di baye ne te akonya so a wonka Jesus me catch from Israel wo we are MP we are minister wa Ghana na wo kromfo ba e ba wo nyim ba de Mother's Day nim yes e ma kromfo me do so asama ka chama because a man be near Pataria or Yam Mutibra or Manim Asamu Woda Asamunim Sania, why yes it here Shasania Kana to be there and the Papa Chata de Pabla now a mass of Makoja de Bra or Manimo Nessika dear and my binum I want to do and my binum Sika dear Mudiabada. Enti number 1 or say we MP and a minister now ye kromfo hey and found when your Mother's Day nim we na hema so na de baye enati akunya no so a Mother's Day no emfa ho njim ti sese ya no ye nya nipa mienu a eni kwan se ye celebrate wo mu minister Ɔbaa o wie ska ode ne nsa ebo mani sika mu ene na hema a ote akunya so a oye kaire bombom enti Opambour edinkan amia hu nipa mienu na ensi yo enti wo wie we say no na o sa beka se oba bi wo ho a oye minister na Kɔte Keseɛ Nti and mitimi fama no wenka Kɔte Keseɛ Nti ne mpena ye small boy na ono no se oman no soma ne mpa empena sam ne Kɔte Keseɛ Nti no na ode ne mpena e de nachi sa nipa no sa minister no sa MP no omfata se ye wish no ana se ye celebrate no se mother wo bra ye di Mother's Day minister ni ba na ni na wo hwemani wo minister wo ye krofo so ye minister Ɔbaa na ye krofo we are man is scared ya must have ya wo so ambaso so baby or your Ɔbaa or your minister no so your MP nim small boy Kɔte Keseɛ Nti correct da kɔte a wo sa so ofui na kɔte nam ne tunu ma no pa wi ani anwubra na wɔtɔ kaa ma aberanteɛ toy state man abaya soma ne sɛ wɔn kɔ bro kyerɛ nkɔ yɛ adwuma no na ɔde ne boyfriend na ɛkɔ no otumi sa ne secretary timi sabe no ade the boy ko no ade the boy na representing the secretary no ade ko Kɔte a wo betie e wo London ti Kɔte a wo betie e wo America ti Kɔte a wo betie e wo France ti no ade boyfriend ko it is kana wa kwaje no man dey no kwaje e fa so ma so obaba no na ne boy ne gye ne nsanu na so sa ma na atwe nyina asai no dey better ko na so so bi ade so bo so bi do anu a change bi pe na what bi a wa je allowance ne ade sa o top petrol free diesel free BBI free sa na master mo bo money ka too much mo man am tisari we disgracing the country
Mo be no say good mother. Mother is sweet mommy. Mother is sweet mommy. Omudo osun bebre. Owie na ososi wona eye lesbians eso say oye maame na oye lesbian, oye soft maame oye lesbian, oye oba MP oye lesbian. MP ni dey just say o hama hwa minim say owo evidence bi say MP bi eye bibi sa de ya because nenkasa emu no na MP wom bebrebe. Ebusia ya to aso. And then pa ni mo pa we lesbian. Wo pa we lesbian. It's Mother's Day, are you a man? Okay. Tafro yanko ba true. Kwa cho ba timi di ade bona sensa. E meme dwa pade artificial ma bona sensa. Progosa no timi ni yanko ba da. And the cancer doso. E ma dodo na koba de o ma dwa pade mu nsuo. Ensuo ayesa tidia bamu. Lesbian denti. Esa rasota di acheso. Jesus. Ayesa rasota edinya. Lesbianity. Lesbianity. What trans ya na for say chom. Na konya so afọ. Eti de biara pa eta. Wa dwa pade eta odrosum ana de nam sister. Wa sha first na dia lesbian na sister. First na dia lesbian na ubo kashire. Na to wase answer wa she do so guso. Na ni kashire na. And a mother do not book a shire at all mass lesbian for no, and so much don't try it. A good song, no the other. Yes, I saw it's not for a sister. Then I go to some. Right? We don't combine the mouth feelings. We are minister of Ghana. We are prime minister. Who's be a lesbian? We are by so to be a say. We are by him, I would take when you saw you cross him. Who's to be a lesbian? We are soft mammy. Who's to be a lesbian? When you call out your 20 a lesbian. And you are calling yourself, sir, we are soft mammy. Church mother. We are prophetess. What you are sorry. Who's when you make a separate? When you make some switch in his Guasiadina Woodian, the end of your phone. Are you a prophetess of God or prophetess of what? Ebusia at this point, no, Mentiasia, I say, Opambour evidence be. Say Ɔbaa bi wie sika wɔ ɔman animu ana Ɔbaa bi wie sika wɔ ɔman animu ana because yana ye nimu no asɛm no koduru kyɛ office of the special prosecutor yadane no amana yete sɛ asɛ Ghana fo mponsa mpa ne kyɛw sɛ yɛde asɛm ato ne so but Opambour de a wɔkan minim sɛ if it's a different story ɛna Opambour ɛka de a ɔse ɛma bi ewie sika Mother's Day you krampo no chese woto party keseɛ wunya sika no wo hen Opambour so si MP fo a omu wie sika eso There was a Mother's Day obi here party dey one fear wo bra me di wunya sika wo hen wunya sika wo hen come on go down anopai wunya mission amapa amen e ma pasam ne yakam enya wa wo yo wo bia wo man no e ma pasam ne yakam enya wa wo bia wo man no Enti wona any kwan se osa celebrate Mother's Day bi anase ye wishi wo mu no eye wona ekum omukrum enkakra omu de mpentoa egu aduane mu ti efie bi wo ho a wo bekom no ye wo paapa nkyene enkyene we de eye paapa de a na che se mpentoa kakra efra Opambour se safo no enka ho anya wo abodi aduro ku aduane ma wo kru ti wo na mo sa ma bi na meka wasa Timmy Cassapa, and my papa, the Jenny woman, the holy woman, and my brother, Jomatum, and Mamma so for some more mine, or by the watch of just a new Korean sofa so. One year Cassapa, and no about what crop for, would you throw cool Kakran, jumping to a good minute. Now we'll jump from that. Your present Mother's Day. Go down, sit, and none of I already said it, baby. Amen. Christopher, when you're mission up. Ti Opambour share story bi a maami bi a one abrantie bi etwempena na se one no twempena owokuno na one abrantie esa etwempena na atadwe a oma abrantie yi wre no enya sem kuma abuzua we ka abrantie bi a oba so na no one abere wo bi na twempena na kwanda snake atadwe o manu wi atadwe samofa chetem kase content Manu we attack this odifo. To be we attack this afternoon to me come here. And I'm standing here.
so di for seven yam be member yet the ya madam just am kitwa ni si we na say nti wo fi so ye nipa ya Ɔbaa be sha fa na won che ya de bia na no so amforo nti amforo so di for manya atokɔba praise God hallelujah dem pe bi odema dem pe bia odema ha master ma me unya no wo he enche bia na akunu ye fie mienu ni ho ne ku beba ansa no ni bu kura na sab ni kunu be wono no ne abrante no sampra twen ansa na ni kunu ma mo ti kuma sia wo so won paso ene ma da ze wo kan bam Opambour a conclude asem ni nyina wo de asem ni nyina no aba na wie ye o say we a good mother there ene na che say Mother's Day ya ye celebrating no enre na say a good day for you na say when you good mother there ene na che say a curse day for you. If you are a good mother, then today is your day. But if you are not a good mother, then today is a very cursed day for you. And then you shall not that papa. There are no me that ma o ma be wiase. Then paso ni o. Enti wona obobo wondi ni nyina no. Say wo mu bi. Say wo sati bia mu bia na che say yesterday was a cursed day for you. Na enra eye no me da e de mawo sade Opambour ese eno no abusia na che say enra ye celebrating Mother's Day no same way na Opambour etimi tomane nipakuo bi a che say wayi wo mu every Mother's Day ni say omunka ho eni kwan say ye celebrate wo mu ote lesbians wo mu ote nana hema oye kaire bombom ote MP and a minister bi oye Ɔbaa ode ne mpena young boy etu kwan because of Kɔte Keseɛ Nti watie nsem bebrebe every Opambour eho abusia we ene de yenya ya ye de ababeso mo ha aye strong media me share say obekire wadwen e comment section afa video wa hwe ho na wo yi so a wa share video ama onua bi ensa etumi aka na makao say eye time heba me share ene prof art na so ya sene a ye de video ebrel edin no e de AJ meda wase na mama wo mo ene hwe